kisa dagarei nai nai thungta job maya nogo asugui tongmana sa nono dagarei nini samung khlairim nani entrepreneurship ni hafaro phairinani business khlairim ni abada sa जों आबन बगा आं पेरेन्ट्स रंनो कयनाय जों जेफ्रुओ सिनि बोसारो सामुं ख्लायनानै मुसुं जागा बिजनेस ख्लायनानै मुसुं जागा ओंखाय सापर्ट ख्लायनानै बागै आं तो तिनि फाइनान्शियली सापर्ट मानलिया होनपानो आं प्रेयार बाय ख्लायै कक बाय ख्लायै आंनि मा बाबानि सापर्ट मानो एन्ड टेक एन्टरप्रेन्योर रोंनायनि बागै नोंनि सामुं न हेकेबा निनि चामुं ताक आं चामुं आंनि रेस्टुरेन्ट दङ ककनि कक आरो रेस्टुरेन्ट आं आंनि चामुं न से आं बुनो सारिनानि बुइता मसा आं आबनो सारिनाया एन्टरप्रेन्योर आबनो बुइता मसा ना मुसुंजाक आं आबनो सारिनाया आं तामो बर रखनो सारिना मुसुं आबनो से सारि wi बर न लय ख्लायनानि लाइका हामबाय ते क्लोजिं नोट्स आं जिनि ऑडियन्स रंना जे नाय दंनाय रखनो आं सानानि मुसुङो जे साफानो ख्लायदि बोखाबाय ख्लायदि सराबसानि बागैया सालकलकनि बागै ख्लायदि सराबसानि बागै ख्लायै याकरायतारेदि जों वाइसा ख्लायखा हांगाय ते 10 बार बासानानि तियार दंदि खुलुमबाय ख्या लामसगो नंनानि 9th episode so tini sini bisingo je naroi motomui fainai bo khoroksa sini Tiprasa bosongni new generation ni entrepreneur bo sini khasuksa Mr Sajar Tiprasa. He is the owner of Fat Plate Restaurant and Dongoi Restaurant. Tini sing bini thani bini initial struggles rock bini je experience tabuk joratei je bo manmani abrok tini sing jotono sukrubui salainai nge surely ang poito khlayo norok tini ni episodes nangai norok kothok nangjaknai hengke tai bisi lerawui let's start our podcast. Lamsogo ani ang fayung sajarno bahai tong nang nara belai Hambai ang kaham no tongo te no Hambai mariwo sekang nangano nini podcast so podcast mi kotok podcast so no invite klaimani bagai ang sairna yang ani brother no buisini yang mano bokhoroksa sini Tiprasa hasteni budding entrepreneur mana bok upcoming entrepreneur ke tini sengbin thani kwbangma kok sawi srunglainai bahike bo field of haikya apni ti singtabo direct topic o bakra laisinai ke brother nang pilan sangnai nang start khaina sakang kisa nangni ni sinimung tasa khamke sangma saikhinar di ani bumung kai to Sajar Tiprasa piabang ani Facebook rogo Instagram rogo ngai Tiprasa rizak yang Sajar Tiprasa hanai riwo tangai hinggang poito klayo Tiprasa rema jagao ngai tabuksin borong bisingo Tiprasa jamatia riang kebangma amti rongti kokrok banglayo ngai ang abarong no wan sukui tangai kok banglainya ni waisa bonyo Tiprasa hanai riwana ngai ang Sajar Tiprasa hanai mangno sini jago ngai ani kami ang ani asaimani ngai ang khuayo Ramreal Thakur para ajagao na ani asaimani para ngai kokonatok ngai sing tabuk brother thani singlainai nongo je entrepreneur ni haparo nang bufuro yakri puila seka entrepreneur nei jeseng bumung khnalayo ang jengagi serai pro kaito o word rong jeng khis khnaya kok therong no saiman laya entrepreneur abo tamo nge piaba je pro jeng tor ngi phayo apro saiman layo lekha par ro kisa sereng laima ba saiman layo nge ang entrepreneur ni haparo hapai mani nge ang disile dugya khusing sin borole busile dukha ba nge ang bo abti haino ang like covid jorao no covid is like texas sekang ang kaisa rini dukan ang aing kami pasingo dukan to riya ko ang ri rok na hari tong mani jorao no afro covid phairi ma bai ani afro je ri rok na hamani jotono taisa kamai thamai kya ang samno maya karkha afro jiminang haparo hapai mani khub khanatok ke brother nang tak sungai nang suno kisa saikhanati what is entrepreneur ani buzi mawo haya ke bang ani saiman mawo obono ki
entrepreneur hingga je seng kaisa wall lo hai ka sini society o kaisa change tunani ketal tubui ketal samung bai kong ni kok ang tabuk restaurant khuloka restaurant kaisa seng abono business bo huni mano pia bang business o hai ka ba ani restaurant ang ketal ani chamung go ani mutsung mate yang sarika je chamung go masla rimani je sapon rimani abo ketal bui masaya ko something ketal ang add khlaika abono entrepreneur ni samung je ketal samung no sengjaro tui phunuk mani wall no phunuk mani ketal innovation correct ngetai kaisa ngai entrepreneur ngai obo hai jeng kisa rang ni bagi simia fiaba change tu bunani correct abono ani bujimo entrepreneur abono no jeng hano ne ang khaklayo khub kaham te busung saiman suna bagi yang tehanon sung unai ke difference boro entrepreneur by businessman ni basic difference bobo tabuk entrepreneur ni tang sakadra ngai tabuk jeng business ni saiman nani ngai ani bujima wata business ngai jeng tabuk kaisa samung no romdi tabuk kok ni kok ang grocery dukan rika grocery dukan tai kubuni borok bori nai tongo ngai seng same agi ni simen seng abo relay pheleyo pheba seng abo tam ni bagi khai ngai seng rang ni bagi khlai leyo profit ni bagi khlai leyo ngai entrepreneur ngai seng profit ni bagi simi yang seng saka seng kaisa change tu nani pheba business ngai seng mostly profit ni bagi no okay ngai tagrom de ani baba agio dukan reka grocery okay abo dukan ang mataisa thangai na harai bono bini jagao ang romui kha dukano abo no hono business ngai business ngai seng aro profit ni bagi hinui no seng business no na harai manota mane business ke single dimension kata entrepreneur ke multi dimensional kata amte hai kata khub khana tok nga tabo khoroksa bujore entrepreneur mu jongke tam basic habit nang abo nung nini mote tam matong khoroksa entrepreneur ngani ang mukuno kotor entrepreneur ya dara kuno ya no jora rekha ngai ang je ang tak samung khlai tongmani abono sanani sujok kahaman kha tabuk sing sini bisingo tam habits tongmani nang ha ka ba qualities tongmani nang sing kaisa entrepreneur ha ka ba good entrepreneur ngan bagai ngai apui lawo sing khalok nani nang ngai patience okay khalok nani belai khno nangku go entrepreneur ro hap ka ngai singo samungo phai ka ngai khalok imenya ngai sing sini business hindi samung hindi tangi daktino bai himanle sing khalok imenya an bagai daktino bai thango khalok mani kaisa nango tai kaisa ngai sing nangku go borok bai relation narik nani borok bai kok sanani tabung ang ani samungo je tongthaniwo ang borok bai kok samani saya borok bai ang deal khane rengya ngai buyano sasi saja gelak ngai buyano ro bahai ke phai ani mani no hamza gai na phainani bahai ke ani o jaga phai cha phainani kok ni kok ta ngai jeng puilawo ngai khalok nani nango abon pore ni relationship borok bai ning botike bo abono kaisa jeng nanyani nango tai kaisa jeng chini tebo nangkuk mani habits rock ngai kesrang nani nango jeng business phano entrepreneur phano ni jesa samung phano jeng kesrang ni ngai jeng samung khlaimenya jeng thuma basa ma se masing jora rogong tep thulayo jeng 11 12 rok wasno bazilai thanglayo ngai jeng seller tongma rok no kisa khibioi kesrang ngai jeng habits rong no loi klaiman ngai jeng entrepreneurs rogo tebo jeng successful nani sini daktin ongi mano amti haita mana discipline life nangsugo andara amti haita khub khana tok engke brother nang teh sungnai tabuk nung kunu books rok recommend khaina da mane entrepreneur ma thangke nung mane nung boy rok pori at least ang kaisa boy follow khayo dara abo hangkai mukun aboni writer mukun hangkai boy ni bumung hangkai don't sell make them buy sing bumung gono nang buji kana dara don't sell make them buy abang aboy no follow khlayo te pori bai sugya ko angbo fiabang abono pori follow khlayo belekno arambo nango ang bumung gono puila bumung go nugino ang aram nang jaka boy no ta
tabuk जों kaisa entrepreneur nani bagai ang kisa bujogi sawan daras sure entrepreneur nani bagai nini samung no heke ba nini chamung tak ang chamung ani restaurant tongo kok ni kok restaurant to ang ani chamung no se ang bunyo sari nani buita mosa ang abono sari na ya entrepreneur abono buita mosa na musung jak ang abono sari na ya ang tamo borok no sari na musung abono se sari wi borok no loy klanya ni okay don't sell make them buy himani ang aro belek no nangai ja uta bin concept amti bin concept amti haita খুব খনা তো হঙ্গা তাবো আংনি নি রেস্টুরেন্ট যে নং খাইতমনি আমতে সিং সিবন নংনি নি রেস্টুরেন্ট তংমার কিসা সাইখনা দে বড় সং মানেমান প্লাস নং তাম তাম কিউজিন রক অফার খাই আবার কিসা সাইখনা দে ang puila restaurant clock mani hingke ang khumulong khuloka 2022 May 28 to ang khuloka afro hingkai afro je khulok pro kaito fat plate ne ang bumung rikha fat plate bumung abo tagyang area ni borok rok motamoti saimano amo customer lo nung bo thango family langai basai song bai thango hingkai nung bo ani khorok sa support khlai phainai amti haino ngai tabok ang 2023 o te kaisa clock piu ka abo nondonogor tabok choliwi tongo nondonogor abo ngai dongoi bumungui clock mani ngai tabok cuisine rok tam add khlaijak tong ngai ayang dongoyo bo multi cuisine ani ngai oro fat plate to ba abo haino same no pia ba ana jagao tabok sini borok ni chamung rok manai sini chamorok tabuk tripuri thali engkai naga thali rok abo hairok bo gobang man thogo dara engke ang je nukmani nin dongoi to restaurant simi ana matong nang alka bo service to na alka service riwo dara Hambai nang kusu khel khlaijak engkai ang alka service rimani engkai obono wedding reception rok ang yasa ko wedding reception birthday party meetings abo hairok ang yasa ko engkai restaurant to daily no choliwi tongo engkai je pro abo hairok phayo ang afro book lai riota ga phai khai খুব কাম keseng entrepreneur de salake ban nang taw kisa unsuli sungunai mani ni initial struggle stock nang plus tabuk zora je phaike nang ni je tabuk je growth process je nang sereng marok sono kisa saikana de abo tabuk je struggle khai mani engkai to balake no khne khlaika jora ang seng seng wan sugui thubur rogo engkai mukti rok je phayo struggle abo haike mak khlaika tabuk ang to kaisa family ang balake no ang tamsnai down to earth family tai ang middle class family ni phano se nei saya seng kaisa poor family ni belong khai mani ngai tabuk je or sok pai mani abo balake no ang achievement quarter khlaika hai ma tongo abani phan bai kai to ni phan bai ani guma bu phani support bai gang struggle ang obono sagra sione tabuk ang je pro entrepreneur ni haparo hapai afro ni non sawan dara ang 2018 no je pro ri phalai dong mani jorao ang afro Nagaland rogori ni haro dimapur rogo ni haro engkai a jorao covid phairi rikha covid phai ka engkai je rang tongmani je ri rok na harai bunyo phalmani abro belong bai thamai ka afro phataro nongkhuri bo manlai lia samung khai manlia nok to solina nangnai engkai ani to nok ani nogo ani bai song khorok nei ang khoroksa ang kusu engkai bai song to kaijak bai kha jani janukung hanpano nogo tongo borok support rok khlaio hanpano ang serani simino okrani responsibilities naima phaima ba gang 2018 rok ni simino ang abo hai entrepreneurs ni haparo hapai ani challenges struggles gabang mano phaikya ang afro porina musungu ang khoroksa belakeno porano hamjaknai tongmani jora kaisa tawu hamjak ya piaba ani nukung ano support rok klaimanlia ang bagang pori manlia ang agi pori tongfur ang kaisa business setup khlainani kaisa entrepreneur ni sinijaknai lang musungu anin thanagin tongta spark I tongta spark tongta gini simin kisa engkai
Zepro 2018 abo hai ingkha aboni yagulang 2019 roko hangka yang kunu klaiman liya kunu klaiman ya nogomang ma tongkha nokni problems rok tongma ba nogo tongkha nogo tongi ma babono naikha nukung naikha 2020 pasingo hangka yang aguli rogo phaikya aguli rogo tuition of phrengi tongkha aguli nondo nogor tonga ngapru Okay. ngai tongte ang coaching khlainani nei phaimani actually ang aguli coaching khlainan phaikya coaching khlainan phaibano covid rokni bai coaching rogo ang khlaiman yangi thangka nga azoro ngeno as soon as covid paikha tam khlainai tuition bai simi tongya ngani aro je spark tongmani o entrepreneur ni spark tongmani haikaba business kaisa setup khaina musungmani ang nondo nogoro rent tongte tino cloud kitchen khlaika after no head plate ni sini jago cloud kitchen ang nogo songrioi ang sakbai thang AGMC rogo thango ang AGMC ni students rong no delivery charge na afro delivery charge na because borok no serve khlai tong aso cost of serve khlai ang borok no charge na ya whatever 2010 phono ang charge na ya ta je ang khlaiman mani nga ang no thango ang no tunu ke tunu ne kre ang sai sung no khai nga abo hai khlai ang cheng mani ngai olo khumlungo ang why not ang take is a quarter khlai cheng ne na ne ang khumlungo 5 months lai sukang dara o ani tak fet plate ni stall mana bagai 5 months government ni stall government ni da government ni dara 5 months lai suka 5 months lai sutani o lai suma simia ni rang puisa bo bayo kok mas ho ka abo hai ang apru nondo nogor tong tuino ayang bo home delivery khlayo yango bang nai tongo abo hai khlai struggle khlai mani jora lengo hai puno leng mani tamo ang semia hai jingi thangsu leng mani no leng ya hnya ui ang asam no khlai kata because anro spark tong mani ba sure ngai je pro ang fet plate songsawi phaika apro ngai ang songsate samrok khlai 2022 hai ngai thangka 22 jengmani abo paikhang gaino obo jengi yang cost of khlaika jang mansak khlaika abni struggle so kwangma baksa relatives rok support khaya tong nara ani discourage khlai tong kakang mti khai tong sakang kai kok ni kok anga bata kemno target khaya kemno target khaya udang no be abo khaitam khaina ni amti haita abo ang bagi khaika abo solia rang maganang nai ta khaidi abo hairok belai no phayo enga hai pano ang kaisa sten na kanga ang sten ite ki feel na musunya darang tisa apti hai mano bustai san ang giza bustai sa jepro anga ni samung khaina phayo ang apro khan khayo engai ang bustai sa ngai paikha ang khan khlainai ang khlaika jepro khlai odaran thaniwo 90000 bara rang kare only 90000 by ang restaurant da setup khlainai na kitchen ni da setup khlainai na decoration da khlainai 90000 bo abo bike phai angni ni o kothok podcast ang tebo kothok khaina ni bagai ang kubui kokno sanai dara ang scooty na mani ani EMI sui tong marok belai ka hamung ma bai boro ano call khlayo nang rang danang rang nang lun danang angkai ang bapro restaurant nai tong mani zora na hai pai sine ne yang 90000 na ka gan yago tuition of phring mani kisa misa tongo angkai ang abo hai khlai nogo to be very honest ani ma baba song kuno chakre bu khaya jini nok no kong kep chakre khane kare abon bagai nang thasing of saka ang korna musung kon poriman liya kep chakre ro khane kering ma bai angkai ang ani ma baboni thani o ang rang ekta ka phono manya na ang bon mana musungya ang mana musungya ang sana bu musungya ang sabu sanya ang saiman dong ang sane ang boron manai aboni bagai je ang khlaimeni ang amo baino khlaio angkai at the end ang 4.5 lakhs sayang rang manage khlai ang head plate clock adara
Oke, abon ta struggle tabuk o tak je dong oi flogoi thang kar bo struggle kriya. Struggle te bo tong oro te bong kha. Obong ke te sa kotor ban nang oro soguya kunan dara. Dong oi khai soguya kunang fet plate kai nang regular customer hai sin nang. Kai ap ti herok ta dara. Kaban mota bo kai to kaise bin plan nong na. Joto no zoro no crop sa joto no timing ta. Kaban hasi nang saka ni kaka sangkok amni tin ke sanamo song mane sini society ka dog matong. Mane je entrepreneur nge business khai abo bumuk sa yasang. Nang aborong no kok tan na ya bong no elis bong no kata lama phungna bagai nang tam sanai. Interesting sung mung dara ni no bo. Tabuk sung sini Tripura hostel tam nung sak kai. Sung sini bisingo doctor engineer ke balai ke common. Te joton seman la ya ba ani am babo semano. Ani am babo song ro. Te kami sung sin kami ro le busikle ko develop ba sung joton no backward kami ro no sini. Borok phano ar tonga ro phano doctor engineer ngai semano. Piaba jefru nung business khayo. Hani saka. Afro nini borong ni bekau nini wan suk mung kis chikono in thango. Non na harma se ke chikon kan harum. Non na hama kis chikono in thanai. Hingkai ang jefru business of phayo ha ke ba entrepreneur sibo ang habo entrepreneurship jefru ang habo ani kaisano ang borok ni bekau ang wan suk mani ang change khlainai. In a good way. In a good way ang kuno hamya way o ya kuno ang sana thangya chakri abo hamya ang abo sana thangya chakri kaham jani jagao jan kaham entrepreneurship o jefru ang habo ani bekao ha ka bani brain no ani wan suk mani obono borok je entrepreneur no chikon khai dukmani business no chikon khai dukmani जों बुजिया खनि बगा chikon khai nugo Correct, एकदम correct. पियाबा आं आनि सामुं बाय आं बुजिरनाय ताबो खरकसा दरा नोंबो तो जब खालाय दं नाबा खरकसा नों जब खालाय दं ताय नोंनि जब खालाय दं मा बाय ताबो आं नोंनि सामुं नों सैमान हो दरा ना इनका आं entrepreneurship फाइमा बाय आं आनि सामुं आं सैमान इनका आं change तो उनानि बो आं सैमान ताबो बरक business खायखाय cost simi rang magana rang thangana amti hai piaba ang change to nani musung mani borok ni thani bo hangkai business khaibo sing chakri khaine rok bai baksa peaceful klai tongi mano Baksa ya BCC. bai bisi dang abo amti to saglak dara piaba je chakri bai sing tak business khaine rok entrepreneurship habai je samung klai tongai rok ang obono change phunungdani musungo revolution जों सिनिजाको entrepreneurship से ताबो नि ओ modern world revolutionary तुनाय Very true, hai sir, very true. आबो नि बागै आं बरक नि बखौ change खायनो मुसुं आनि सामुंबाय आं तामो खलाय दं आबोनो फुनु गैता Correct. आं तामो खलाय दं फेबा आं तिनि बखा बायै सराब जाबायनो मु नों यातिते नि याकार खां गेले आं आबोतै कुनु सलाय मुं तुइमेnya दारा Amti wan suko tan mode kuno field on success nya. Engnya kuno field to success engnya आउनि बागै आं जे ताबुक discourage फनो खलाय दंखा जे support पान खलाय आंगै दंखा बरंनि थानिओ आं ओ change तुइ फुनुंनानि मुसुंगता थिक मा आगिओ ताबुक आनि आं तांगै entrepreneurs no choose खलाय आबरक तो जों ताकेव तेव कक सालाय थांनो दारा आं आबरक नो सानाय आफ्रुओ नो जों तांगै choose खलाय आं change खलायनान बागै choose खलाय दारा change खालायनान बागै आं बागै आं बर रकनि बसकांगो आं entrepreneurship word no change खलायै बाहाय खलायै ब जागाव जों business खायै बाहायकै ब लेभेल तलाङै मान आउनो फुनुंनान मुसुंगै आं अर हाबुता Brother ni kok na oi ang khakayu. Zara nai tong nai sikalang thang parents thang. Boron kisale thinking tasya kachung khana tasya clear khana. Ka bhai nang no tehsang bini brother nang hangkang ke sini parents ni je age group ni borong no nang tam advice nai tamala ang osma karon hangkang ke sin parents ok job kular rong thang boya ka rang to ha ke bo ya ha bo nok tang nai bo sanor le pia bo business khai dini rang ya phane khub kom Engkau nungma bagai yang nonos sana muncul nungga bahai parents, joto parents nonta, nang tam advice tunai, nizin besar orang bagai. Ang
sini parents dongno borok to sin slai sini si parents ba onek saimano siu ang advice rena to sukya hanpono kaisa sanani musungo Okay. sini besabati rok beskango thanani bagai seng besabati rokni muchung mani abo seng puila saimanani nangko ani besa romdi ang tini ani besa lawyer sik porna musung tonga kok ni kok Piaban nengke musungo engineer ya ba doktor kanyani Piaban nini besaro interest ke sekeri nini besaro interest ke sekeri engke bo baike ajaga thangai bini bekhani moteo khlai manani manya ngai tahu ang as a entrepreneur cikon mikon hunpano Sure cikon ya cikon. Contoh cikon simin cenggo. engkai ang obono sini parents sungo sanan musungo business khayo hunpano tabung nini besa business pano khlainai musungkha entrepreneurship ni hapanya musungkha neng support khlainani bagai ang yes no hendina musungta tangai support khlainani bagai yes na musungai tabuk o modern era o seng kingmaker Correct. engkai seng business hai ke entrepreneur rok no se kingmaker no tabuk Hanya. seng angki sana ya job claim mani abo hamya saya ang abo kun sana ya seng job claim kan ke luxury tong ma yang abo sana ya seng tongi mano piaba je entrepreneur business seng tangai choose claim ang sini parents no je sana musung mang ke abo no seng job rutuk layo balik na job rutuk layo zora kaisang mo balik na job rok khaina musungo fungai kayo office rogo thana musungo phaina musungo abrok no buino bunugo khaina musungo phiaba ang teruk bujiwo ang os hamongo khlaikai entrepreneur khlaikai ang time freedom kaisa mano Correct. time freedom kaisa mano tai kaisa angkai ang jepro apato ani si angkai ang kaisa entrepreneur ba kaisa ron de ani restaurant tabuk ham humye bo kaini tongjama ba ta ang kubuni jaga thana nang tong ke ang abno off khaipan thangi mano ang tini Correct. close ru ang thangi mano Correct. ngai apte hege samung time freedom ang mano ngai jepro seng chini ta nung to dara chini parents rok na ta advice na mo sung se singma ba pe bang obno kisa add khlai ka te ba clear khaina ni bagai seng chini serai rokno jepro takto sing tabuk sisin serai rokno business khlaimani entrepreneurship ni haparo hapaiman tabuk sing Ketal no. sing belai ketal si sing wansugo obo sini samung yawo tai kaisa dofani samung se nei obo pheba chini borok sing khai kyang sing manya ke sekre sing rengya sekre abon bagai chini parents rong sana musungo sing job hayakaba o chakri no simi na hari yawi chini basapati rokno entrepreneurship ni haparo hai ke business ni haparo go kisa dagar thung Correct. kisa dagarei nai thung ta job maya no wa sugoi tong mara sa no dagarei nini samung khlairim nani entrepreneurship ni haparo phaire nani business khlairim ni abada sa Correct. sing abon bagang parents no koinai sing jepro sini besaro samung khlainani musung jaga business khlainani musung jaga ongkai support khlainani bagai ang to tinis financially support manlia henpano ang prayer by klai kok by klai ani ma babani support mano and take is kok ang sai oron et klai na dara ang business ho ha ke bo entrepreneur ni inspirations habo ani an baba se an baba to kun job rok khaya dara okay bo zora kaisa buni samung khai sao Okay. kheto khayo ang mokol bai thang nugui phayo okay bo kheto khaidani o busuk successful ngele ang saiman dia bo mani phaltani o busuk bari ni mani phaltani o busuk successful khlai farm khlai awlang saiman lia pheba je bo khlai mani success ingya thung thung bonan inspiration tang inspiration ngai boje khlai mane abo banya na sari wi tinim su jora tu bukha Correct. ngai ani ma an baba se successful ngai tini kai man lia entrepreneurship ni word no buzi lia business no rom sugui manya tangi manya ngai sing sin borok ni thani rang le busik tong ba dara Correct.
Abon bagai ang entrepreneurship bo hap money ani baba bon ani kaisa inspiration bo ingi manlia pia ba je sno ingdi ni tapos jora tunni phemeni abon bagai ang ani parents ni tang support manka financially maya morally mangkha abon bagai aja ang support man mahai ang sini parents tai kuni parents rok sini serai ni parents rok no bang abono suggest khlai ha ka ba advice riuta খুব কক হিলিক সাকানাং খুব খানা তকা হংকা আং অ কুইশন তাকে আং পয়েন্ট খাইছিনে সিকলারনি বুসাং তা তাও পেরেন্টস সাপোর্ট মানা বাগै नंबो नि तमंगो चेंजों ना गे नों बंगनो ताम एडवाइस रनाय balai hambai dara nin question overall balai deeply once we sajaknai tang engge sing siklarok tabuk tamanuk bahai ke sini parents sing support khlainai ha ke ba manai sing support bahai ke parents manai tabuk sing sini siklarok ni bisingo bisirbak gobang kuk nugui tongmani poraya karjak kuno samhumung goroi bahai ke jani mobile kaisa pailayo nok nukni rang bai phanong khna bike pailayo ang bike ti mani bike ka mani abang hamya hanya ha bini kulko to cost tong le bini uklogo to cost tong arang puisa tong ge je pro nini yago samhumung goroi pro sing parents ni support mana nang pro parents no support na musung tong pro phano siri ma nyangai thango bahai kai nge tabuk sing kabang ma hamya saya wa sini siklarok kelegi tong correct mobile ok kelek lainai social media kaisa viral khlailainya ni kaisa hamya salainya ni hingkai iko drugs nalainya ni hingkai amti herong no nugui nini parents no support khlainya musung tongkha fiaba nini tongkai nang aros kelegi tongo tabuk nini parents no bono 50,000 rioi dogan cikon mikon khulogi riwone heda khan rakno boros bian min confidence geri ani seraino sang aba heke nugui tongo hingkai gabon bagai nang sini siklarok no konya ni musungo samung khlainya bagai ta lasidi samung je sapa nongthong samung no dara na samung no nini cikon da kotor da ang taisa ani highlight mari saunai ang fat plate khulok pruo ang no manai huo ang no thani unko ani chef thani mo ayango tunuri sidi borong tunuri jingkai phat ang ani unko no jeans no ang kantong ma jeans no an yakro huya ko yang sar khlari an pure bui chau ya koi basai thangka hangkai ang no taisa ritelangai huya koi phayo nung samung tam no lasi ani doro ke bangmano phayo sa phayo anaro ngkai ang siklarong abon ko nyai nini bagai nini bohok ok punya no supungna bagai nini tai ko buni barok phai nini bohok no ok supung phaya very true ani bohok no ok supungna bagai ani baba ani amano nanya bagai ang no hard work mak lainai correct ngkai sing tangi lasinai ang o samung klai ke angkai tangan dol nukhai nin dol no bohok supung lak ning sak se bohok ma supung nai haino ning sak hard work klai ma bai sini nok nukhung no ning nai abon bagai ang siklar no konya ni musungo haike ba ang advice ni musungo ang sikla no ko still sikla rong no ma sawo kokre samung khlanya ta lasidi samung je sapa nongthong samung khlaidi je income khlaimani abo nung cost khaisi mano correct nung buiniar khogui to na haya buino bui to chaya nini cost o sin nung chao nini samung khaima ba sin nung chao nung nini samung bai sin nung ri chumo nung ta ar kunu lasina kare nung samung khlai nani no angan bai koine siklarang no lasiya kriya kare samung khlaidi hard work khlaidi ang abono kaisa advice rena mo songo খুব খানা তো gang kisa point khaisin do manang job holder no kon hamya samaya even nang job bonai nei do nang huni man job color kam dress kam so kino bong ni sangbo nang bisingo habna ke same no tak doctor phong thang bo kaisa wak bepari tok bepari haino mata no marao mansuna kenke engineer bonai bo kaisa mechanics jemon garage khulone ro hain santangke abon joto samunan mode same hais ke plus nang je samuni aborok khub khana tok ang khakayu sini siklaro khub kaisa muina khana kana gasang entrepreneur de kung mas khalakya gang teke sana musong do o entrepreneur tir bravo bin scope le bahai ti prasani area ro busu scope tabo kang ma borom musong tongkha scope to kaisa nang bohe da scope rong le bahai jeng entrepreneur ni scope tri bravo bahai nanya thanggang kai tai ti prasa area wo
जों बेलाय जोंनि थानायाव तामो कम नुकजाक हंखाय opportunities कम जोंनि थानायाव facilities lack of facilities बेलायखन मान थगिया गरैता जों facilities गरै फेबा तिब्रासा एरिया वो जों बिजनेस खालामनानै थांका तिब्रासा एरिया वो सिमिया हायकबा निनि जनरल एरिया वो फानंखा नों पुलाव मार्केट स्ट्रेटेजी बुझनानै नांगौ ताबो आं कायसा एंटरप्रेन्योर नै खाय दंखा आं रेस्टुरेंट खुलका स्कूप आं अरो रमदा आं खुमलंगो पुला रेस्टुरेंट खुलका आं पुला ताम नाय आनि हाय आं अरम तिखि थांका कायते बुनि तो तंग correct मार्केट से बाजार से हाटी से मा बुझि गराव आं हाटी वो आनि हाय ते केबनि तो तंग correct आनि हाय करै हंखाय स्कूप दं कौन को आं सीमेंट रड फालन इंखा ताक दुगमल एरियाव ते केबनि तो तंग करै आं आबो सखां नाय गरा नाय बिनि तंग हंखाय बिनि आरो सीमेंट सिमि मानो हंखाय आं काय सीमेंट बरिनाय रड बरिनाय आं आम दिखे तो खांगाय से जों स्कूप मानानि okay माने जों स्नामनानि ता हंखाय जों मार्केट स्ट्रेटेजी से कां बुझनो नांगौ बाहाय खलाय बो बिजनेस न बो सामुंना आं तुबु खांगाय आबो जानाय ते ताबुक आनि टारगेट खलायमानि डेमोग्राफी ताबो आं जे रेस्टुरेंट क्लक मानि आं सिखलानो दा टारगेट खलाय खुलक सरायनो दा टारगेट खलाय खुलक correct नों आं अकरानो दा टारगेट खलाय खुलक आबो बो मेटार खलायो okay हंगाय जों तिब्रासा एरिया वो हंगाय जों बालाय खनो मार्केट मा परिउ मा बुझु ता बिकॉज अरो तो सिनि बरक सिमिसि तिब्रासा एरिया वो सिनि बरक सिमिसि तै सिनि बरक नि रां पुइसाले जों बसक तंलाय जाबा गरै मांनो हंगाय आबोनो स्कूप गरैया स्कूप तंगो फेबा जों मार्केट मा बुझनाय okay बो सामुनो खलायके हंगाय जों बाहायके रमै थाङैमान आबो हायता दारा खूब खाना तो मन इनके और जगह कैसे knowledge education कैसे point फाइता ना माने बरक बो सिना नांनाय जरा entrepreneur ने रो खूब खाना तो हंगाके जों ताबुक आनि podcast नि कयेकटा क्वेश्चन थांगासिनो माने कमन क्वेश्चन थादो पुलेनो नां सोंनाय what is success निन मते success न नों बाइके सुकुर बैसानाय सक्सेस आनि मते वो हायकबा आनि नाहार मुंगो हंगाय ताबुक जों जोंनि लाइफआव ताम नाय जरा जों जोंनि लाइफआव खाकसाङै दंनायनि मुसुं ताबुक आनि नक पास्ता लाफनंखा आजागाव आनि नक खाकसां मा करै तंग थंग मा करै गुरुं गुथुं खलाय आनि मा बाबो बाय कक सालायै तंग थंगलाय तंगमानि करै हंगाय जों आबोनो रांनि तै तो नों रांनि तै तो सक्सेस ngै थांका फेबा फुल्ली कंप्लीट सक्सेस बुफ्रु ngै जेफ्रुओ नों रांगो तै सक्सेस ngै थांका आफुर तो नों फाइनेंशियली सक्सेस ngखाता correct correct फेबा ताइ कैसा नि इनर पीस सक्सेस ngनानि बागै नों खाकसां मानांगौ तंग थग मानांगौ आबो बाहायके मान हंगाय जेफ्रुओ नों निनि तंगमुं जेफ्रु निनि तंगमुं निनि चामुं निनि सराउंडिंग्स नों बतिखलाय फुनुक नों निनि सराउंडिंग्स रमदे आं परिजाक खा कंनि कक दारा आं अबो किसा मा सानाय सासिं आं मो एंटरप्रेन्योर बाय रिलेटेड न दारा okay आं आबो नन साना नायो नों जेसे परिजाक फनों थुं तै खरकसानि निस्लाय परिजाक या फनों थुं सिनि तंगमुं चामुं मेटार खलायो correct नों परिजाक हनै परिया बरक बायखि नों कक से सालिया अब तो saya नों परिया बरक बायखि बरक बाय कक साय आराम नांगिया ताम सायमानान बरक आम ति सिंगि तंखा अब तो saya निनि आं सक्सेस होनो पाइथाखौ सगैनाय दारा नगे जेफ्रुओ नों आबरंनो मेंटेन खलायो तुओ जेफ्रुओ नों बेबाक निनि सराउंडिंग्स नि बरक बाय मेंटेन खलायै हैप्पीनेस नो शेयर खलायो आफ्रु से नों सक्सेस मानमानि फील खलायो actual success नों थासिं आं रांनि कक साका आनि पास दाला फान नंथुं फाइनेंशियली सक्सेस नों मानखा फेबा आं आबनो सक्सेस डिफाइन खाया correct जेफ्रु आं बोथ फाइनेंशियली एंड आनि इनर पीस मानै आनि हैप्पीनेस बरक बाय शेयर खलायै मानो आफ्रु से आं सक्सेस आबनो से आं सक्सेस डिफाइन खलायनाय दारा खूब खाना तो कैसे माने ताक जरूरत है गैस फंक्शन है एकदम डीपली हावी शाका
khop khona toka gang teke sungnai no hangke nini mote hangkang kata nin according to you borok ni life bo religion angthang spirituality angthang faith angthang abasuk nang ngabno nini nin nahar bungti tam sanai nang abno ang khai to ma sanai dara ang khai ang khoroksa gospel singer ni bo baksa no kisim sini layo abo hang tin touch khelia kok re khai ang neng tabuk belief ni kok faith ni kok phaike bang abo kisa ma khursa ka khai ang khai te bo khursa na ni no nangkugo because ang khoroksa faith ni borok no ang ani ma je pruo accident kha 2021 no accident mani chikon liya dara balai kotorong kha kotorong mani sini kamani borok khete kida ki feel sino zero to kha aba hayo sogi kya kang je pro mano nu khang saiman kha ani bukha bisingo to ang ani mano ang marak nai da marak ya to ang saiman liya peba kaitor nengno saimano ne ang romi pekha kaitor nengno saimano ani to taike bo kre ang nok ni nai bang no ano nai le nengsi doctor we kok samabo sing je khaimani khainai kusugo tongnai saiman sinai ni sairika ngka afro na af hate mani tebo phaikani af hate samni thano beraka totally ang kaito ni thano berarika bini thano beraka ang surika chana nangna to ang bois thangsu ang surika nok nukni borok surika zaiti gusti rok surika sini association roho suri laika asuri mani bisingte treatment kahaman kha afronis mino hamai tabuk sing jora samkarak to khaiman liani ma pheba tabuk nok nukhungo mamui songi to sawi tongkha correct abo kaitorni hamari ani faith kaitoni thaniwa ang berao abo kaisa faith te ani belief je ang samung humung khlaimani aba ang sak ni phanbai ang khlaimani ang abo belief khayo ang sak ni phanbai ang khlaimeya ang kaitorni phanango abo ni bagai ang je thasing mani kokno sai khaimani ani phanbai tini ani mabo bansia pheba kaitorni phanbai si banjo nga ang tabuk je borok ni langmao sing faith nangkugo sing sini phanbai kebo buskango thangnani mansugi phansi maya sugeta je pro sing thanga ang kai sing dera nai tabuk ang kaitorni kok sai dongo ang christian ne ang kaitorni kok sawi dongo abuya pheba je kubuya ang abo sawi dongo tai sing christian hindu kabang ma dongo ang christian tongo ne ang tai khoroksa takuk ni no ang bo hindu khayo muslim khayo ne ang abono bo ang yakriya ang abono bo hamya saya pheba sing jani ja belief aro jani ja religious follow khayo religion follow khayo abo sak ni belief baino sing po sing sini faith no bera ota correct ngai ani faith no ngai ang apse khlai ang depend khlai mano ang berai mano kaitorni thaniwo te abo belakano important ani bagai hangkang brother ni kok khanawi khub khauna ka oje faith religion hangkang brother no kaise kok sai resibo na tini ang tagjorti saya ko manang o podcast o spirituality kemni faith sumani main uddesho main intention ka bono sing borok jori sing religious sing yangke sing lai bagok maya this faith no ban believe khaidi ganang awno tai kun manjuna da brother dara ang manjui mano ang manjunai tabuk sini faith ta kaisa sing borok puila to sini god sing sapno suri bin thano faith toniwo sing sini faith borok ni thaniwo faith in humanity sing abo bo poito khlani nango sing tabuk sing jora je nang saithama haidara sing religious ingya hangkai sing khoroksa hamjaklai manya khoroksa nakarlai manya aba belakhe kubui nani nango sing religious ingya hangkai je jagao hamjaklai mani grai aro bahike sing kathalai tongmanai ba haje hamjagya hangkai tabuk romdi khorok ni beri besalase couple hunjakbla
Ge je jagao couple rok tong thani wo boron kasaro hamjak ma se koroi ang abo odino kongon manjoi tongo hamjak ma koroi kebo munui lai tong lai meya ge je jagao chini bisingo u religion chini faith koroi hingka hangkai जों दिनै नों बाय आंबो दिनाव जागा फायै पडकास्ट आसुक लायै कक सालाय तंलाय मानि जों दिनै मानलाय गला खामदारा दिनै निनि बिसिंगो आनि बिसिंगो आ बुजिलाय मानि आ हामजाक लाय मानि तंलायो आन बागै जों दिनै नों बाय आं कक आसुकै सालाय तंलाय मानो आमथि हायता आन बागै जों रिलिजियस नानि वासुक न नांगौ जे जों ससाइटियाव संसाराव औवाल' बरक बाय खोथाय दंनानि बागै आपति हायता खूब खोनाथाव ब्रादार आं ताइसे कक सोंनाय जों बर' रक जों सोलांथों बोरिंथों जों सिन ससाइटियाव कायसे पहर इहा कायसे सम नां कमति लाइफ दंना बागै नों ताम नां आबो नों निन मते ताम मा दं नों रमदि खरकसां जुदि मिनिंफुल लाइफ दंना हंगा लाइबो जों बरक ताम नां न जों ताम काल्टिवेट खायनां सिनि कैरेक्टरावबो सिनि तमरावबो आबो नों ताम मा दं Hambai dara nino question no ang obahairok bufrum mas hano ang belek sana musungo sure जों kaisa society wo haika basini Tiprasa culture ro जों tam nai tabuk ang tekisa fasingo kisa baklayana tabuk bororok as a Christian ang okok sanai tabuk bororok ani takuk ani gana tonglai phanongkha bo Hindu phanongkha bo ano Christian porna ni bagai ano saimana ni bagai bo Bible poriglak correct bo ani tong semna bagai bo Bible poriglak bo ano sinai nai Christian bujina bagai bo Bible poriglak bo ano sinai nai bo ano pori nai ani takhu os hazar ba haikis tongle haisi khaibla bo abo sinai gra nai seka bo abo sisa nai nai ge abo haino tabuk जों society wo kaisa pohor haingi basanani somungi जों karakai basai tongnani haikaba bole society o pohor no ni sini jaknani hingkai chini tongmung no puila matter khlayo correct chini tongmung nung bororok bai bahai kok sang thasinggo kisa sai thangka tabuk nung khoroksa chakri khai dong dara nung chakri khai dong hnei u dugane na bahai kok saliya u samung khainai daily worker sallo hajira khaisana bahai nung kok saliya hingke borok no bo angle ti nasik nai nung to pohor nya kharo pohor ni kuno sini mung sikri kharo ge puilaw sini tongmung kaham ngani nangkugo jefro tongmung kaham bo afro borok no itchatei no borok ni saksak musungma banyo nung bai ma kathau nini tongmung kaham nuginyo jefro nung bai kathapro nung nini tongmung chamung kaham hangkai nung borok no treat khaimani aro si borok no poriu nung borok bai bethai kok sa borok bai bahai ke tong borok ni je borok ni u reaction man nung bethai khai tai wei sa borok no kifilei reaction ri action no bahai ke reaction ri aborok ta am bagai जों kaisa pohor ngi basana hangkai जों society o maintain khai tongnani hangkai nini puilaw tabuk sangsaro to जों nui dong nung ma samao belek no kekelek layo जों nung ma samao kelek hang jefro nung ma samao loying hangkai nung loying tengte borok nono saimante nono tam hni wan sok sinai moba armang sekelegi jongla ke bono bo nono khoroksa pohor hni nung baik example renai nung kaisa example ngi basana ni hangkai nini tongmung puila matter khlayo aboni pores nini education ok phaibai nai correct puila nung tongmung se kaham na nangrao tabuk nung lekha pora koroi phano society o pohor ni sini jakmano bahai kai nini tongmung chamung bai aba haja dara खूब खोनाथाव hangke जों paithak di thangtong kha hangke nang ta side di kisa sini audience no nono जों बर' मानिमान nini social media handles tai nini restaurant ni address o sari mon nang no sonke sadni ni kuma Hambai dara ani social media wo hangkai ani bumung Sajar Tiprasa hnai no rijak ang puila o saka Facebook o Sajar Tiprasa hnai rijak hangkai Instagram o Sajar Tiprasa hnai rijak tei je restaurant kaini tongmani hangkai ani
kaisa donggo hingke nondonogoro abo taklai bisio no clockmani correct thangnai bisio october clockmani abo tabuk nondonogorni ayangti phaika hangkai auxiliary mti rogo phaika hangkai kaisa down hai tongmani just left side no kalayo phiaba ang okokoro sanada nangno semia I thought of shifting abo tabuk ang yakaria phiaba ang tek kuni jagao this is shift khlainya ni location ta location sai to dongo tei ani fat plate ngai to khumlengo salka hatio ajaga ono thanga angkai manai mano plus ang description no ri nai sini brother ni address of norok bobai kono contact khanya musungke norok contact khai mano plus bo gospel singer bo norok ang through ti bobai contact khai mano angke finally brother closing khaina sakang ini kono message datong closing notes rok kun datong kun sanada paina sakang closing notes obono sanai ang kok busu kamgai saithang ka to semen yang obo hai podcast rogo to waise pono ang ringjagya ko hambai dara abono nono puila ono Hambai nono se hambai mar grawo je nangano platform reka ani feelings share khlainani ani struggles sanani tebo sajangai donggo sing salai kangai tebo salaiman ko so sure next time malai ngai je closing notes obono ngai ang nono to hambai no Mario dara nono to black hambai the closing notes ang sini audience rong je nai tong nai rong no ang sanani musungo je sapano khlaidi bukha bai khlaidi sarapsa ni bagaya sal kolok ni bagai khlaidi sarapsa ni bagai khlai yak raita redi जों वाइसा क्लाइ खांगाय ते 10 बार बासानानि तियार दंदि correct आं अबनो सानाय ते दारा निनि पडकास्ट जे कथक पडकास्ट तिरक तेबो कथक उंथुं अ कथक पडकास्ट नि रिमानि आबो आं पुइलाबो बुमुं खनावै वानसुका अच्छा कथक पडकास्ट बिनरो थांका कक बतेबो कथक खायनो मा सानाय ना वानसुकि फायो याबन बगे आं जे आं मानसाक आंनि पडकास्ट फायका आं साका te belai arambo nangkhadara nang kok sawi khoroksa ni feelings share khlaina ni jora kahamman mani bagai nono belai hambai dara ang bo ani ang phang belai hambai sang khalok bolai bagai angke asa kok sawi nya sang tini episode noron mathak lasion hambai noro jotono no norok paithak jora sungbai kereng tongmani bagai hangke norok kaham no nangjakhana tini episode no tini sung serai ke sini tabungni sikla besarokni bekhani kok sung khanaka sung tiprasa sung tammaya tong sung jotono mano sini sudu lacking hungke sini financial conditions rok nungke sini parents rok taisa confident ngai taisa pakhatoroi sini chrai rong no support khaina nango hangke norok aba haino tebo kaham episodes naina muchungke Finally, hati bar rogon nanya mucungke norogani o channel by kerungdi norok kindly subscribe khaidi o kothok podcast no angke paithago norno haino hambai tai asuk kok sawinyo mathak siwana